June we ya ewo mu no. Ni twi de sen. Na efre ne June. E wo June na wo June July. E wo June e na e wo June July. June ko na June July. Ai, June ko na June July. Ti June e na ewo mu. Ti enyanra June July. Ye enyanra June July mu. Yama kwa ba edo ba Nyansapo dwumadie eso ene yabepie mu ewo techiman na ye ne amanfo e ba betwetwe enkomo ye bisa o madwenche na o mode amaye ne ye bisa se June busumi we no ye ka ne sen ewo twi June busumi we no ni twi din e de sen eni ntimi ba won chen a na wonso abo ni twi din e de amame ewo honom na emo me ka wo se Sparkle Beauty aso yasne pa ye skincare product a eno so ebo skin no na ready no so etimi aye kama eni nti be bia wo bia eno ane so be your order worldwide ni nyina no ye delivery eno ane so be contact ye eno eye +491743201480 and access sparklebeauty.com www.sparklebeauty.com na wajo de ewo honom sanso ena lunch african so aso yasne ye papa make us e bia uwo UK ne mpatem na we can see ebedri upe baby a ubetimi akwaji weni aya pap ko honom lunch africa na ebo na wetimi eji weni na bibia etimi aya kama lunch africa ubetimi ehu na chira kwan ewo UK abonten metria medisbra honom na lunch africa ewo location no 25 Corporation Road TS11 LP honom na yede yani ehre weni nyuma kwa hodo masomas na mede Nyansapo dwumadie no ebra wo enne ye bisa se June busumi no ye kan sen ewo twi mu memory mfiso be follow your social media handles nyina PAMBY TV TikTok PAMBY 90 midin de oba pe fie ka me ho na ye nja manfo adwenkyere emra sisia Nyansapo kira wa adwene ene ye bisa se June ye kan bus twi sen eye afinimu June afinimu June no ni twi ye de eye afinimu June busumi no ni twi de no mpacha wana sana wuni sana mini madwene no wana kira osa mpacha ya madwene wa adwene na kira osa se June ni twi de ye afinimu ye da se Nyansapo kira wadwen ene ye bisa se June ni twi de sen oforisio June ni twi de sen oforisio we are sure more than sure sa wana kira osa say oforisio sa na minimum no say oforisio ye June e pacha ane Nyansapo kira wadwen ye da se Nyansapo kira wadwen ene ye bisa se June ni twi de sen kita wensa what's it June busumi we ni twi de sen kita wensa we are sure say ene na friend kita wensa no dabi enye no a June we ya na friend kita wensa no Nyansapo Nyansapo kawadwen eno ano no Nyansapo Kire wa adwene June we ya ewo mu no ni twi de sen anka na nsuo eto na efre ne June June na ye wo June na wo June July ye wo June ena ye wo June July June ko na June July June ko na June July ti June ena ewo mu ti enyanra June July mu sa inti okay June ya ye wo mu ni ya kan twi sen Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se June ya kan twi sen June ya ni twi din ankasa de aye wo humomobo aye den aye wo humomobo kan yo sa aye den aye wo humomobo yeah Debi kan ye o si June ya kan twi sen June ya kan twi se aye wo humomobo spell ma me eh ebe yire pa
Ebeyere pa. Eni enkene de ebeda ha. Nke ebeda ha. Ai. Yo, Nyansapo. Chewadwen. Nyansapo. Wadwen. Ene ye bisa say June. Ni twi di sen. June aye ohumubo. June. Ni twi di sen. Aye ohumubo se. Aye den. Ohumumo. Aye ohumumo. Ai. O ya sure kan ye. Ai no a. Aye den. Aye ohumubo. Nyansapo. Wadwen. Nyansapo. Wadwen. June ye kan twi sen. June ye kan twi sen. Osana. June ye den. Osana. June ye osana. June ye den. Osana bosome. Sana o teacher chrel. Sana o teacher chrel. O teacher catch us say June ye osana. Uko school when? God have mercy upon us. Ahomedia. Nti Ahomedia teacher na catch us say June ye dey. Osana. Kwana ko biso teacher bio. Why? Nyansapo. Wadwen. June ye kan twi sen. Kita God have mercy upon us. June ye kan twi sen. Aye ohumubo. Wo si kita wonsa se aye ohumodien ya. Aye ohumubo. June twi di sen. Aye ohumubo. Wa na kire osa. Me madam bio. O madam bio. Ah, Ti wan kasa onya sure. Ave yes. Nti June ye den. Aye ohumubo. June ye den. Aye ohumubo. Spell mami. Spell mami. Aye ohumubo. And spell mami. Aye ohumubo. Nyansapo. Wadwen. Eno ado. Abusha ene asemisa na ye bisa se June. Ye kan twi sen no ene abranse we ena etimi etwa ye udin disen. Me ba che friend Ahmed. Okay, nti Ahmed ene techiman June ni twi no no ena etimi etwa ye na wo si June ni twi ye den. Na me say aye ohumumo. Okay. Nti ne ene no ye man 10 Ghana cedis or they talk credit. Nti no PAMBY TV ye de ma de na wo ka che PAMBY TV ahwefo. Oh, they make a che PAMBY TV for say omunyina momwa na dwumadie nso enye fe enye sonko. Enso ye da mo se bebrebe. So mon subscribe. Obia subscribe PAMBY TV. Se de be ya ebetima agi wi ase afa na nyina. Yeah, that's it. And nti no memory visa be subscribe na wa share na foforo nso no etimi enye bi ahwe hanom na ye de Nyansapo dwumade ni nyina esimidin de oba pefia afrie oma mo so ya sene ene Spa Glow Beauty na afen so Launch Africa bo maden se obetimi ya show machi akwan na omo nso abo meda production team no ase na afen so cameraman original papa meda obia ase ye be san so ehye biom